masyarakat kita sa tamu na tugas namin. Sesuai ng mereka ng tibag pertunjukan terlain ay masuk gang hudul sima kamu na tolong namin na baro sa tugas tanon. So di ba? Labi ba dala oras? Kemudian di son alarong hubog kami si bubuan namin. Buha, jolo mas pangarap mahita asas toro kamu na tu buru muna. Susunod na itong natin muna natin yung bulan namin. Di ba sa patikenon rohami pergeldeng muna lahat makapatok kamu. Ima di naman buhay ulang tadi balogok niya yun. Raja nami, raja mulon. Umulitik songot pinabuhay ang patupahami. Dan ala dibulit namin raja nami sa tugatlan na nakakaran ni Lori. Asarong mo pilabi. Ikaw siyaron sugot lawa pa sa kamu na bulan namin. Susunod pinabuhay ang patupahami at ay struktura ng Roxy na sa magpagalang-galang na pangarahot na. O tikso sa inyo pinabuhay ang patupahami ng Tuhan Dewa tama ng mga basura. Buti mahami raja nami. Salamat. Titido na tinopan, murang-murang baik pangarahit ka. Mulutuk sa oras pera dyan namin. Nabuhay ka patupahami si Pangaron. Angat ka ni Batama na mangguhi pasok-pasuna.
bagasmu Tuhan yang mengalah pasok-pasok ini beri nami lima marutihon abasong pasok-pasok mah beri nami on asa gabi julma napatu martuho Tuhan dalam martuho dua langsung di masyarakat bahwa tolong ngiroha. Amin. Tinggal honon maboru Haminatu atu amon Ainu ngaro berokapmi Nati nodo nirohami Murhat mau tiur nang makami Manang diri ape manu tangi aku maboru ita mardomu hasian ihut konom namai elak pusina dopanmi oras mau uli nang ipini dirokoton iki itu patuani Adikon haposo omi dua pangalaho Mara-maro mahoboru Marsia dopan Marsia juga mamu Marsadaroa Burju-burju hoboruku Marsi batua Adikon haposo omi dua pangalaho Mara-maro mahoboru Marsia dopan Marsia juga mamu Marsadaroa Burju-burju hoboruku Marsi batua Asa tardama
tangian kumaboru Ita mardomu hasia Ihutono munamai Elaku sinado pan